Denge Kurdistanê. شنوندگان چند رادیوی دنگ گلدن باش کودارین هجه رو 25 مجدار 2025 سه شنبه بروکسل ساعت 10 لامد 12 امنو چند نواروجه ده پیشکش بکن دم آزادی ری براپویا ریبرا پو بوبونیا 25 مجدار روژا تکوشرا لدیجی توندیال سرجنه جبوجنان پیامک بریکر پیام بوی رنگیه جواک نه آوانیه که چینی یا جی یک طبقه یه جواک قاده که تکوشینه یا لسر بنگه ها زاینده دیروکیه او جگلک طبقه هم پکته پرسکری که دسپی که او یا هری مزن مروانی شورشا دجبره کو بکوله کرن آجنه ره دسپی کر و ایریش بسر جواک بونا لدور آجنه آوا بویا توندیال ناوا مالباته کشن آجنا زخت باوک سالاری یا هی همو جی نیشانه او دوام و ایریشا دیرو کینه آوانیا کاستیک آکو ایریش بسر کومینالیته او جواکبونا لدورا جنه پشت لمزبوطاوی و گوهر مجلس خدایان راهیب سومران او جوورجی و گوهری فراون او قرالان بوی رنگی زخت باوک سالاری یا لسر جواکی دایم بکر نوی سرده مدجن ماتیا خاو آهری هیجا یا کپتالیزمیه بدن آوی تفروتون کسیت آوی پیشکشی بازار تکرم جناکو رهویجی جالی میر و هاتی داگر کرن بوی خانچره کولتی دیجیکو مجی باوک سالاری لپشتا ویخستیه هیارارشیا جواکی یا به سروری امیر کو جالی شهر شهرستانی یا هزاران سالی و هاتی افراندن تندی و شهر بخوره تینه شهرستانی امیر آب دولت زمان هلبرین بدن آجنه پشجی جواک جه ستاندیه حتی کو او راستی نیدیتن جبو آزادی گاو نکاره بیاویتم روشا به پرسکرک آکو سیستما به سروری امیر خستیه ناوا جنیان دوی بی فهم کرن و چاری سر کرن دما کو مروف کشتنا جنان توندیال ناوا مالبات توندیال جنه میتینگریا جبر جه کاریه بینن هر چاوین خو بنگی آستا کولتی ج تخمینان بهتر مزن و بلنده جن به تمامی هاتیه خستن راستیاوی هاتیه برواجی کرن او خرخالن کو جن جبو خمل او روشه بخوه دکن او خزمن کو او خزیمن کو بپوزه خواه دکن همو جی نیشانه کولتی نکوش دیرو که ور و خاتنه لداوا مدرنیته کابتالیست کولتی آجنه هین کور بویه سیستم جن و گوهران دیه آموره که بازار او خملاندنه جبو رزگاریا جوه کولتی بریک و پیک جبو آزادی پیوستی به کوربونه که مزن آریخستنیه هیه تی تپنگا و که آزادی یا جواکی حتی کو آزادی جنه نه که اساسی خو نه کاره به شورش که راستقین تکیلی نابرا جن و میران گله که مترسیدار دبینم و آزادی جنه جخوره کر اساس او به وی رنگی تکیلی نرخان به شهری مزن آکارین ما کار جنه گرینگه کو تکیلی و ناکوکی نابرا جن و میر به فهم کرن ما سروری میر آکو آزادی جنه آستنگ که او جنه به هر آوایی دیگه کوله آنالیز کر و نرخان ما سوسیولوژی آزادی آفران اشکره کو جیمبوین زحمت رزگاری جی نه حسانه لبلد و جنوی که بویرکی بکم جبو خنچره سروریا میر ال پشتا مروانی کتیه به درخستن و جیانه که آزاد و دموکراتیک به آوا کرن دوی پیشنگی بکم عبدالله اوجالان گراوا امرالیه 25 مجدار روژا تکوشن دیج شدت دال سرجنه به چالاکی آن دوام دکه نلافچا سوره آمده جنان ببونیا 25 مجدار روژا تکوشن دیج شدت دال سرجنه به مشل دار خستن به پیشنگی تیجای پارتی سیاسیونون سازی سیویل و گل کس تولی مشیبون جنن سوره به کیفخوشی و کلیجانی اکتیویست تیجای پیشوازی کرن تفگر جنن آزاد تیجای جیل برگرتگاه جنان آشاکران ازمره داخویانی دا
daxuyane li vir ji aliyê Emîne Bozdağ ve hat xwendin. Li agiriyê ji aktivîstên têjayê li qada Cumhuriyetê ji bo meşa 25 mijdarê stand danî. Hevşaredara agiriyê Hazal Aras û endamên meclisa jinan ên DPP Dem Partî jî tevlî çalakiyê bûn. Meşa jinan saat 13 ve li ber avahiya DPP'ye dest pê dike. Li Dêrsimê ji platforma jinana Dêrsimê ji bo jinên di zindanê de qerşandin. Her wiha jinan ji bo beşdariyeke xurt a ji meşa 25 mijdarê ku li kolana hunerê ya Dêrsimê werê li darxistin belewok belav kirin. Şaredariya Şemrax Aser bi Mêrdînê jî di çarçoveyê çalakiyê de navên da hevgirtin û jiyanê ya jinan a vê jî carekê din vekir. Navên de di sala 2016 de ji aliyê Qayyum ve hatibû girtin. Hevşaredara Şemrexê Kudret Uçuk, hevşaredara Mêrdînê Devrim Demir û parlamenter Salih Aydeniz li vê derê axivî. Aktivîsta têjayê Sabah Tuncel jî dest nîşan kir ku şîdeta mêr û şîdeta civakî tenê bi têkoşîna jinan a rêxistinkerî dikare bê çareserkirin. Komisyona jinan a İhadê Şaxê Amedê jî rapora binpêkirina mafên jinan ên salekê yên li Bakurê Kurdistanê eşkere kir. Lûgirî raporê sû hev jin hatine kuştin 46 jinan bi guman jiyana xwe ji dest dane û 5 jin jî intihar kirine. Tevî ku AKP vê salê wekî sala malbatê destşan kiribû jî 29 jin di encama şîdeta li nav malê de hatine qetil kirin, 9 jin jî birîndar bûne. Komisyona jinana İHADê ev pêşniyar kirin. Divê dewlet li peymana İstanbulê vegere qanûna 6284 pêk bîne dest bi biryarên keyfî berde. Derbarê şîdetê de lêpirsînên bi bandor çê bibin, mekanîzmeya ji bo serlêdanê şîdetê hêsan be û zextên li ser saziyên jinan bi dawî bibe. Laliyê din jin bi cezên darezerê rûbirû dimînin. 16 îlonê bi hinceta tevlî çalakiyan bûne ceza li 17 jinan hatiye birîn. Platforma jinan a Mêrsînê têkildarê vê bêhukukiyê li pêşiya dadgeha Mêrsînê daxuyaniyek da û got ev ceza zordariya siyasî ye em ê bi hevkarên xwe yên parêzer re li dijî van cezên îdarî îtiraz bikin. Belê godarin ji em haberê xwe bidin Bakurê Kurdistanê bi münasebeta îro rojnavan Zeynep Turgut bi me re ye. Heva Zeynep Turgut dembaş xewet bê. Dembaş spas dikim ji we re jî xewet be. Gelek spas heva. Heva Zeynep îro 25 mijdarê li dijî şîdetê li dijî mêr dewletê jin li qadanan bi rojane ji 15 bu 15 roj yani serê me hêve çalakiya jiran heye em ji her dişopînin û didin godaran re par ve dikin jin li qadan şer şîdet û desilatê şermezar dikin. Li gelek navên dan jin çalakiyên 25 mijdarê îro jî li qadan bin li dar bixin. Peyama îsal li qadan çi bû jin çi gotin û her wiha plansazî kerem bikin em we godar dikin. Belê wekî ku ji anî ziman bi bona 25 mijdarê roja têkoşînana navneteviya li dijî Tundiya li dijî jinê îsal bi taybetî teja bi duruşmeya bi civaka demokratîk ber bi jiyana bê tundî û azad gelek navenda meş tên li darxistin li pêşiya van meşan wekî ku hûn ji nêz ve dişopînin ev nêzî 10 roj pêtir e em bijin destpêka meha mijdarê heyanê niha jin li hemû deran li qadin em bijne ji cola mirge heya ji Stenbolê bênaber jin li qadanin û vê xebata xwe ya li hemberî tundiyê bi taybetî berdewam dikin em dikarin bêjin li hemberî tundiya mêr û ya desilatdariyê jin li qadan cerekê din bersiv didin û li ser vê esasî tekoşîna xwe mezintir dikin. Ev hefteyekê wekî ku min got li her bajaran navçe tax bolan jin bênaber xebatan danin û van xebatên xwe jî wê bi meşên girseyê îro bi fînalekê mezin em bêjine bi dawî bikin. Yani li dijî her curê tundiyê jin xwe bi rêxistin dikin. Li ser hedê em bijin li Wanê, Tedwan, Muş, Agirî, Îdir û gelek bajarên dinê herema serhedê îro jin li qadanin vê meş bên darxistin. Her wiha li Colemêrg û Silopê ji bi pêşengiya jinan û bi tevlîbûna hezar kesan û wisatê ew kirin wê jin meş li dar bixin. Bêguman peyama ku îsal bê dayîn girîng ji ber ku
وکی که هنج دزانن د 23 سالن دستلاتاریا AKP دا هر کم 8033 جن هاتن قتل کردن به صدان جنج باوی که گمانبار جان خواج دستان تندیال جنان گشتر لطکه جبر ویجی جنن کویرو در دکمن قادان همان دمید خطاهای تکوشین دیار بکن جره کردن بجن و نشان بدن کو اف دستلاتاری AKP یا کو 23 سالن بنابر لهمبر جنان پولیتیکای خوی قرکرنه بردوام دکن و دنگ خواه بلندتر بکن همان دمیجی وکی کمن پیشان ها جان زمان و خطا تکوشین جنان و ایرو به ایلان کرن هم بجن و چاوال قادان مجبر کو وکی هنج بزانن به واجهی که نو هاتیه دست بکرن و بانگوازی تنگ کرن کو هری زیده جن پیشنگیا و به واجه که هاتی دست بکرن بگن جبر و ایرو به تایبتی لکردستانی هم بجن امو که چاپرمنی آزاد هم به کردستان شوکین به تایبتی جنین کردستان تفگر آزادی جن و ایرو پیامه که چا بده و گرینگ وگی کنج دزانن لوانه اونیزی ساله که روژن کابایش خانده کرازانگه ها وانه روژن کابایش افساله که پیتر بویراوی نهاتیه رونی کرن هر وقتن خانده کرا زانینگه هموز ریا کل درسمه زانینگه دخانت گلستان دو خوشه 5 سالن کو جنازه وی نهاتیه داین پولیتیکای شهر تایبتی کردستان خاتنه مشاندن بجن دستلاتاری AKP هاتانی نها 2 سالان دوان 5 سالن داوید افقاسی زیده نبود جبر ویجی ای سال پیام کو ایرو بله نها yani her emnaha servi mijarene wan tebalkşan rasti evde min daviji balemeji gelek dikşene u her roj nine ku nu çeşvedere naye gelek جنن دبیجن خو انتحار دکن نوچین وسا yani herema serhade gelek van roja bevirengi derdike ve peş gelo cevap çi dibêje yani der hakkı veda tişteke destewede hün ragihinen heman mijare ve girebidin bele devam bikin kerem bikin بله یعنی از دکارم محابینم زمان به سالانه براستیجی هرچندم بجنه دولت پیرانی بالا خدا بلو سر هرما بوتانه از پولیتیکاین خوین شهر تایبت به هر اوی بجنه پولیتیکاین تایبت نه دوان سالین داویده همان سالین نوتیان دا دست بگیرنه و هین حاجی بردام دیگه به تایبتی لسر حدی هم دکارم بجن پولیتیکایی که پر زرالی دمشاندن و پولیتیکا حاجی به تایبتی لسر جوان هنجی برکو وجدت يعني ده البجارنين هري داويدان بجن يكو برسوا هري خورتاي في دسلاتاري سرحد بو يعني ده شخصي واني دان دكانن بجن سرحد بو بوليتيكا همان دمه ده برس لهمبري في بوليتيكا كو بسالان بسر هرمت مشاندو بو دیدم کو وکی وجانی زمان دوان ایسال به تایبت دوان چند سالن داویدا دما کوم لیدرین هری زیده لور توندی هاتیه بری خستن کرن هری داوی مرن جنانی به هری زیده یه بگمان باد به هرمه چیدم سدمه ویژه هر بد امریکارن ج پولیتیکاین AKP به تایبت ج دولتی کل سر و هرمه داین مشاندن جدا بنرخینن وکی مگود سدمه وی کمین ام بیجن پولیتیکاین تریاکی هر زیدان بجن وانه به تایبتی هر کلان وانه هاتیه بلاو کردن هر وقتن چتین فوش لور به هرمی پر زیده بوده ام بجن اخلاق جواکی خراد که تقریباتی که پر مزن هاتیه او کردن جبر ویجی ایدی ام بجن او جواکی نمایه یعنی نه هیویا وی جواکی تن ام دکارم بجن تفگر آزادیه بیگمان او وی آوایج ام دکارم بجن به تایبتی لدورا تفگر جن کومدن یعنی وکی کو امجی جنیز و دوشوپینن جنن جوان پیرانی برای خوددن بجن ریبرین خودجی یندن پارتی هر وکیدن ترجع هیل ویدار برای خوددن و جبر کویدی قاد نمای کو دولت دست خود ریج نگیره و هر قاد کو دولت کتیجی یان مرن چی و یان توندی چی و یان تعجیز تجاوز چی و آبوی آوای ام بجنی او خرابی آخوا مخابن لبی قاده برخستن کریه لیده همبری و جمع دکارن بجن جن اخوا برخستن دیکن او ایرو جمع جره کردن به تایبت دی شخص سرحدی دا لکردستان تاوایی اما ببینن کو و جن لهمبری و
پویتوکای چاوا بسیکن و لهندری وی خو چاو بر خستم بکن ایرو جره کدن ویژن و نشانی ما بدن است کارما بیش گلک سپاس هوال زینب تورگوت آگاهی کو شیروی کو تکر بجن قوات بی امجی نوا روزه ده بشوپینن ام راگیهن گودارن خره گلک سپاسون هر سپاس دکم دم باش قوات را سپاس بله گوتارن هجاب مناسبت روزه جنن ازیدی و عرب جلدی تندیا میر مشیان ام به فکرن ریبرا پو سر بکوم دو ساعتن پشت نیو روزه ده جنن عرب و ازیدو عربیان شنگالج بو 25 مجدار روزا تکوشا دیجی تندیا لسر جنه مشیان جنن کو پیشنگتی تاجه و انسیاتیفا جنن عرب لبر شارداریا گل آسینونه کوم بون حتی به چاریان آمام زکی مشیان و میتین کرن پشت ریزگیرتره برده که تاجه رحم حج و آخوی گوت روزا 25 مجداره لدیج زورداری ساختکاری نوکوی و نمردانی روژا تکوشینه لئن وکه تاجی ام توای روژن ساله ده به فکرن و فلسفه ریبراپو تکوشینه بکن پشت برده که انسیاتیفا جنن عرب لشنگاله فاطمه مصطفى آخوی گود امی بجنن اراقیره بدروشمه جنشیان آزادی تکوشین آخوا بدومینن میتینک بدروشمه هم بداوی بو بله گودارین هجا امن ها بره خواه بدن شنگالیجی هردم زیلان روزنامه وان بمره هوال هردم دم باش دم باش سپاس هوال هردم قوت به هوال هردم جنن شنگالی لیدیجی میر دولت هر لقادام بون هر روز جن مچالاکی جنان مشوپان بجنن عرب را تاجه به پیشنگته تاجه چالاکی جنان هبو گلو ایرو چالاکی جنان ده چه اصلی ده به پلانسازی چیه و کرم بکنم و گودارد کن يعني مروف ذكره دسبيكي بجا تفجير آزادي جنين ازيدي بشيارة تنديا سر جواكي كركرنا تنديا سر جني كركرنا جواكي ستارتا خويا 25 مجداري ده حفده مجداري ده دار آگاندن بله تابي بيوه گرده بسيمينارا هر وها پرورده جينولوژي جميرا را هاتن داين و حتى استيكي موي شوپاند هري داويجي دو مشكي هبون جن مشیان هم پیکات جنین عرب بجنین ازیدره هفبار مشکل درخستن موی شوپان هر وکیدن پنگا و کو تاج دابو دست بکرن هبوسی جوت مهدا خوانه کجه هر خو کشتنک فرمانه که بله تابی ده چارچوبه بی پنگا و دا و وسیله 25 مجداره جن تکوشینا خو حیا آستکی يعني دنگ خوب بلند کرن مروفت کاره و سابجه يعني حتی است که قسم شوپانده 25 مجداره ده جناب شیارا تندیا سرجن کرکرنا جواکیه و جنین ازیدی جی به هلوست کی تند لبرانبر کریارن میر دولت ین کل سرجنین ازیدی تایبتین مشاندن دست به پنگا و کی کربون tabii yani qasi ku wan jî diyar kir jinên êzîdî jî diyar kirin yani ev tekoşîna wan ne tenê bi îro vegirê daye ew ê tekoşîna xwe her roj bilindtir bikin û ji bo avakirina civaka xwe rêxistinbûna jina tekoşîna li dijî tundiya mêr ya li ser jin tê meşandin her wekî di fermana 2014 da Daişê êrişên کل سر شنگاله کرجنین که هاتن مندا کرن هاتن قتل کرن هاتن شوتاندن یعنی بریارداریه که پر خورتیا جنین ازیدی لور هیا یعنی حیا ما خاصه که ما شوپان بریارداریه که وان و چالاکی وان یه بدومن دم پیشی یه بدومن ده چارچوبه وی پنگا و که خوانه کجه هر خو کشتنک فرمانه که ده ناو ویدا کشتنا جنا و تندیا کل سر جنا تیمشاندن افجی دگران آوخوا
مرۆڤ dikare wisa bêje. Belê heval herdem zilan yani ev duruşum gelek duruşmekî rastî jî gelekî mane ye yani taybet ji bo jin yani bi giştî 25 mijdarê elbet rojekî geleke li dijî tundiyê li dijî şiddetê rojekî gelekî mühim e ji bo jinan fakat taybet ji bo jinên êzîdî du qet bawerim ez wisa hîstikim mühimtir e ji ber jinên êzîdî bi rastî gelekî eşk şandın heca bi hezaran jinên êzîdî destê Daişê de çarenîsa wan nediyare ji bo wê têdikoşin ji bo wê îro jî jinê em ê çalakiyê we elbet em ê bişopînin bi taybet yê şengalê çalakiyên ku li şengalê pêş dikevin du jin jî werin cem hev em bi rastî ew didin gelekî qîmet dibînin û didin û gelekî ji bo têkoşînê gelekî çalakiyên hêjane yani ji bo wê li dervê welat jî tajî dervê welat jî gelek ji bo vê xebat jinên ku di destê Daişê de hîna çarenûsa wan nediyar ji bo wan têkoşîna jinên yê vir jî şengalî jî êzîdiyan jî geleke wisa her li ew e em dişopînin em gelek spas dikin em ê çalakê îro jî em ê bişopînin dibêjin qewet bê dem baş heval herdem zilan. Sağ ol, beni Rojnavan şengal gelek spas heval herdem. HPJ ragihand yekîtiya jinan ve aştî û civaka demokratîk garantî bike fermandera giştiya hêzên parastina jinê ya Rojhilatê Kurdistanê HPJ bi wesîla 25 mijdarê roja têkoşîna ya nav netewîya li dijî tundiya li jinê daxuyanî weşan. Daxuyanî bi vî rengî beriya her tiştiyê em vê rojê ku weke roja komkûjî û tundiya li hemberî jinê tê bîranîn şermezar dikin. Di heman demê de birhê şoreşa jin jiyan azadî em berpirsiyariya xwe ya bingehîn a bi nirxên civakî re bûye yek destşan dikin. Jin jî dîroke xwe vir ve xwedî raberdûyeke mezin û hişmendiyeke xurt a nirxên xwe ye bi saya vê yekê dikare hem xwe biparêze hem jî hineke din bike li dijî tundî kuştî û destdavêtinên mafê jinê heye ku xwe biparêze. Lewma divê jin hemû bikevin nava lêgerîna barê xwe li cewhera xwe vegera li cewhera xwe ve bike ku jin karibe li hemberî kujerên êrîşkar çeka xwe ya herê mezin bikarbînin. Li ku dibe bila bibe li pêşber qîrîna her jinê em xwe birêxistin dikin û dengê wan dibihîsînin. Ji bo me ticarî nebûye pîvan ku parastina jinê li gorî bawerî an jî çanda wê bêkirin. Pîvana me ev e ku li ku dibe bila bibe hemû jinan ji her cûre êrîşan biparêzin. Em ê tola êşa bi salan a Aryen, Bêrîvan, Biyan, Ronahê, Andrel Wolf, Rojbîn Arep û Emîne Erciyes Helînin. Bi saya van hevriyan em ê di çarçûveya zanista jinê ya azad de paradîgmaya demokrasiya civakî ava bikin. Biriya vê têkoşîna ku em ê bi ser bixînin em ê aştî û civaka demokratîk ava bikin ku yêkane riya jiyana azad û wek heve. Hevgirtina jinên demokratîk a Rojhilata Navîn û Bakurê Afrikayê nada bi boniya 25 mijdarê daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de ev tişat gotin. Jin rastî şêweyên herî girîng a tundiyê fîzîkî û derûnî tên. Ev tundî her ku diçe dibe ji rêzê dibe parçeyek a rojane ku nayê dîtin. Jin bê ku li jiyan statûya civakî ol û etnîka wan bê tamaşekirin rastî tundiyê tên. Mala ku divê jêre bi ewle be êdî bûye cî herî xeter. Di sala 2025 de li gel amperî dinyayê de ji 86,000 jin hatine qetilkirin. Dewletên mêrên serdest hemû hürgüliyên jiyana jinan müdaxale dike. Her çend komeke mêrên ku sûç kiriye werin darizandin divê polîtikayên navneteweyî û aqlê ku li piş van dosyayan were dîtin. Mame ji bo qirkirin, tecavüz, xizanî, bi zorê koçkirin û cinayetên siyasî deng dadgehek
adlane dit tevijin û şoreşên herêmê û tevgerên civakî de di çeperên herî pêş de cih girtine hê jî mekanîzmeyên biryargirtinê tên dûrxistin. Zagonên statûya kesî ya li herêmê di qadên wek zewac, hevpardan, mafên xwedîkirin û mîrasê cudakarî hemberî jinan tê sazîkirin. Ev zagon rêgezên adalet û wekeviyên ne teyîsîne. Têkoşîna jinê dê kolan û qadan tîje bike. Tarîtî çiqa zêde be ronahiya jinan ew qasî geş be. Belê godarên heja hatin dawiya bernameyê xwe heta saat 12 ana xatirê we demaş.